Untuk content creator kat luar sana, jangan cari gimbal sebab nak latest tech, tapi cari gimbal yang practical. Antara banyak-banyak gear as a content creator, benda ni dah jadi salah satu kewajipan untuk ada bagi content creator yang nak all out dalam karya diorang. Inilah benda yang content creator akan ada. Gimbal yang kita order kali ni adalah Zhiyun Weebill 3S. Zhiyun ni kira pioneer dalam gimbal industry pada zaman-zaman dulu lah. Sebelum tu, ramai content creator dia pakai slider, dia pakai Steadicam. And then Zhiyun decided untuk mengeluarkan motorized gimbal. And now, gimbal dah menjadi salah satu industry standard untuk content creator di luar sana. Okay, kenapa Zhiyun Weebill 3S? Two main things yang saya akan sebut sebab kenapa saya sebagai gimbal user mementingkan dua benda ni. Yang paling pertama adalah battery life. Zhiyun Weebill 3S boleh bertahan selama 11.5 jam. Kalau kita runtime shooting dengan condition yang apa yang kita ada sekarang ni, event boleh survive selama 11.5 jam. And bagi saya tu adalah lifesaver. Sebab kadang-kadang kalau kita buat content, kita buat event, basically event lah. Kalau kita buat event, it's a run and gun process. And another thing about Zhiyun Weebill 3S ni adalah dia punya ergonomic build. So bila saya bercakap ergonomic design dia, the way they design, macam mana kita nak pegang, macam mana all the buttons di setting dia letakkan, semua tu easy access. Bagi saya benda ni sangat penting. Bila dah pakai lama tu memang rasa macam wow. Sebab bila kita dah pegang, bila kita letak semua button, semua position yang dia letak kat sini, semuanya memang sesuai untuk digunakan. Joystick belah kiri, lepas tu dia ada wheel function kat sini, and then another wheel function kat sini, and semuanya memang boleh access senang kalau kita pakai dua tangan. Sangatlah memudahkan. Sebab bila kita pakai gimbal ni, kita akan pakai lama. So bila pakai lama, kita perlu dalam condition yang sangat selesa. So dengan Zhiyun Weebill 3S ni, kedudukan dia bagi saya untuk ergonomic design sangat mudah untuk kita reach mana-mana button yang kita nak, and untuk kita tracking, sambil tu kita nak adjust semua benda tu sangat mudah. Yang best ni pasal Zhiyun Weebill 3S ni ialah dia support landscape and portrait mode. Bagi saya untuk content creator sekarang memang itulah benda yang kita guna, which is most of the social media post kita akan shoot on portrait. The fact that Zhiyun Weebill 3S ni dia support portrait mode, benda tu sangat mudah sebab kita boleh just tanggalkan camera plate and then lekatkan, and then that's it. Kita just calibrate sikit, pakai auto tuning, and then done. You can just start recording and continue with your content. One honorable mention yang paling menarik bagi saya yang ada dekat gimbal ni adalah benda ni. Bayangkan gimbal yang dah ada built-in LED, and kita boleh adjust dia punya temperature from cold to warm. And itu for me memang for a solo content creator, shoot kat low light, even about vlog pakai gimbal ke, dengan adanya lighting dekat gimbal ni, you don't have to worry about low light problems. Walaupun Zhiyun Weebill 3S ni bukanlah latest product, tapi bagi saya untuk content creator, untuk sesiapa yang nak cari gimbal kat luar sana yang budget alternatif compared to latest product yang lain, bagi saya this one is a good choice. Why? Because kalau ikutkan harga, since dia bukanlah model latest, harga dia lebih murah berbanding dengan latest product yang sekarang. Content creator yang nak cari macam all in one, and Zhiyun Weebill 3S can provide that.